We started fellowship with Dansomai Beach Road. We started, you know, na word na me bonity e me don buy. We na madam for soft will be best rami. Oba no say na wo ba bi aso no beach ha de ska be na wa ha. Nipa wo ha yi na obo afalo sika 6 million. Na me so me ko ja na asore na nipa no no so but utumi se ska for ho. Ti e ba afalo within a yi no na wanya 80 something million. No so ka just ba bi na me wow. Na fi so o yer na obo akire no so wow. Ghana half or mumpe no kore. I just saw ye biribi huhu. We say baby huhu senti. I want me so for back when your friend Agabu so I did deep on kind. I said that asem na so for kan yentie. No wakwala. No e makwala, me na me training no. Agabus yeah. 024 na Agabus. O mi na me kwala. Enti e ho no kan se papa yentie. Am se papa ya beton wo yer. E de ne nuru bem ho ne hia me no. Ya beton wo yer. Na yenya atemu no. De ahin na se ye. No so ye nton na ye kakra e be jai. So ha na so fu no wo enkransesi ameka say. Wa frɛ me break. Obotan se do si kasa no. Ene wo ye na abobɔ ɔbɔ akire no emwa wo be brɛ. Ho be kyerɛ. To de mfa ho no bɔ no akire nto nti. Eno mu na de sa nuoma ne ba ye no. Se ye den na ko wura mu. Enti afi wo kyerɛ me se de ye mix wo ye no. Yeah. Because me nyu so wo ye da. To kyerɛ me se de wotɔ oil la olive oil nie. Ekwan onam so a wo de sudi betumi afra. Oh, enjoy the man amoye. Yeah. Obu okra we nya oil la wotumi de fry to ye. Hey, anwa di auto fry to a wotumi de bibi ti say 6 hours de fra. O de say e bi kakra wo ha beti da gugu. Enti mvan say we nobody na obi susua. Yo. Mvan say we on say me de sudi afra. Be e spray. Enti me fra ye no akoye green. E na oil na nkasa nie. Enti say me de we no spray no gu ani a. Abeye 2 colors. Instead of ankamedi agu ani na say sudi no mix no. Efra no. Sudi ni bete no ho. No oil no so ate no ho. Enti na akoye 2 colors. Enti obi ahu a obe ne ato ne say back to the sender oil. And a judgmental oil. Enti obi ahwe a abeye no nwanwa. What you say? Enti wo ka fra emfra ebe separate. Enti say oil we mka cho say you finza na aba. Oye we na friend apataker and I said dangerous power. Any edukum nipa no. Obi town, obi hawa. Fa oye we bonidin go so na hwie gu fom. Wo hwie gu fom a nipa nbewu. Na so fo no kire say Ghana for saa no mo pe. Wo kan no kora wo mo mpe. Nti ma me start be ye oye ni bi. Ti within a short time no enuru 1 year mpo na me so ma start atoka adam. Oye na de gisen. Oh, wo be humi a wo ba sorry a ye wo oye la beto ai no. Oil red and it be a plain color yellow. A bit so black. Ya tutu din me follow me boy. Follow me boy and you want my power there. And ma wo pe or baby we sika na be ma bi ope so twena. Be na se me nim nro ntime de han fry. E ma no be yes for guest. Enti de ebi wo ha sa wo de ye adwuma nipa na timi ye adwuma ana ye kwa. Oh me de na ye adwuma me de han ni nyoma bi fry. But na nya nyame akwan so. On say han na nkase yete no ewotumi nti na enya nyame akwan so say nyame na eye na dwuma na mum ya na yede enim de enu nura menim de afrofra yo obi a friend apatak ni na asofo na kire me na say no de yede ye sika ho adwuma bia otu gold na wonya sika ya shada se toku bensu fa afra na fa ye sika beba ene ye ba yo ama o otwe de se aton nti na wo mu hyehye oh we am hyehye say ade no yenya kowuram ahu say ede ena sunsun sem so obi ntumi fa an court nti obi ba oto oye no 1 million se no obehu me nti say de nipa 30 kura na ba ya 30 million obenya ansa na wabehu awie no se me ye garam se ana me dua koko enso abaso mema oye ro we say esorosoro na esono fo say an ebe ye no nwanwa oye we no na efe na pataker so enkomono ede na opani mami musa o enuro ye tatete sa asofo no mutimi je bosom bi kwa na hene dem ba ko bi kura menim ne nkrankra de ne dan se de dan so otimu na bosom ne hye dan nim na na yiri ko bie na fe de wanya asem ye kan sa me dem na metiti o na wo de wo mu na wa frim wo bosom so pan wo ji tumi bi wo ji motie bi yesi mo nwoma bi wo so mo kenkan nwoma bi
haban bo okra na okogina ho anadwo na obomidin odifu akwam na sare no de pane wo wa haban no yesi eye nipa ko no nipa cho uwura bi mu ebi so da funda kam ebi so kra de akwala ukobani ho akwala ya wo no fofo peche no ye ne to woduro dade die no mu na de dade te se de galamsefo esi ade no ne awo ne de anu aduane amodi ne de bi aye samna e no mo de sresro mo anim no mo anim apopopo no ne eton bi mankofo uwura bi wo pen o te ho asem pen otwi medase nipa na obo ame a mekowura system ne mu no re me kwan ye fa so ema nipa di adanse kwan fa so mo bi dan yarefo dan ebubuafo de Ghana difo ne ye TV so nyina sa pepepe na achire no wura bi mu o mi wura bi mu mi wura bi mu ona meti o ko di no me san ko gi tumi aha chichirim na mo spirit bi a friend Jasper yeah but eka Benin ananka ese omde meko ba num na mbisa mu na cha se jese minya baby akora ya won foforo se de okana na me fa oba bi na me ne di nsie oba no be dress so oba wofo na okuta akwala no na otemikal me ne yeko nipa no ma me numbers a me kwa metumi afre na manya konfo no me kwa omde be ye omche se omde be ye aduane mu adi akwala na ya won foforo ya ombe wo wadrum de aye aduane mu adi be wo no wadrum nti o kasa o TV so radio so obi obe preach wa chibia obetwe dom ni na na me pacho sa nipa na o kire o se obe pe oba bi na wasiesie ho so obi a foforo na akwala keto ni kura no na oba no ama na asoe se de be yo mo onka kire obi na wo twika na mokọ muduru bani ho a na be so ha obe free e da akwala na betu woduru mi asi e de aduane ni bibia ade ama wo na ubusan se himfa na benya sa akwala no na e wo ba na sesen me bisa no se nya asem bia na so kire me ese mama adwe fast ada se wa ba o obepe obi ape bia ma wo ana obepe doctor bi na wa pe bia ma wo na no chechiri mu se wo anka sa ba ana obepe obi ana obepe doctor bi papa kula ni bia ma wo na wonu anka sa ntimi ankyerɛ ba bi po se aha onu anka sa obi a obua mi na no na ayese duru ba bi a madwe nyihim nti onu me kasa aso mpese obi enu ma so to we se me sheda bre me ho ase ese mpese me nya dom bebre because ata na manya sika enya body gas di machi na bet na edom ni sa timsha besa me nya dom bebre no so we ya kiro bibi kura abesan akoteno ba bi aka ya kiro bibi a wo ho ano ayese de wo bo ade na chi nti eho no okekan na ani saa no to yesa me moa me ho mra na ye hye da ni nkomo enum na nyame hye ase eda enuma bia de kire me ma me suro ye me se wa kire ba ko se ka akwala na ka hia ebe wo no wadurum eduro ba biom ene kan wo so Jasper na okoje oje no he me ko maram bi ho e wo mikro me am mikro mo wa na me nya book bi a ye kan the fresh spirit book no kan a book na ma odaleshen book no kan sem bi a o sia o kan sem bi a now susu betima oh friend now otumi can now Eli Jasper Mylahu how can I bind you? There are 7 words in the sea, there are 7 words in the ground. Come for my effort. Hey to wona me say yaba to bo and you friend sana no o kan wa so dem ho na say no what's to them was so kind na o chante book no da wani ma so kind akwankyero be kyero no nti ya sa pe honhom no tumi appear to say motia na waba wo no ho ohunu sunsun no kasa no oba de no be ma ho oba obe kyero ade a wo be yi a ebe ma na tumi aboa ho bi obe kasa week we totofe na topeti ana chema nkwala ebu wo se to na ntwi no fu a week we twitwa nketenkete na topeti wo compound wo nipa beba nsi na otwi nipa ma wo eba so ni be de miracle ne de enyo no na eye miracle ne de ya adwen ne de ye senchama mo na so de mo ya adwen ebi ni san edin a ye bobo ina wo be ma o secretary no wo be pe secretary an ogini di wa ma na ate adwuma na ase ye nti enipa ne ba otwero ne din hu se otwi no kwa no atwero no ahwe appearance no ka de ba hu se wo sika no dey send me for WhatsApp but we din with number baby of free na be send me ti nipa be your no be select na no dey send me nti dual administration ni mo am say me ti din bi my god me ti din bi otwi no ko ye hwan ya bo so pagya ansa papa ye me a say me gina ha me minister na anyame ho kronkron pagya me god me duru baby na me na me duru afigya ase mbisa se brade me den wa ha no se bisa se hwan na friend otwi noko me ba cha woni baby friend afigya ase so for ho na me free bo se wa so me nan nipa na akoto aso na so for
ene na maji bibia di enso no onim so oba no secretary edi nkomo na omdi ni na send me into problem ni na nkomo amudi krotumi record na de asande na bi so ho a otworo odin no number ina papers so na de abramo secret room ho into me ya na ma che number sin na omtinim hwe call bi ba na bi se urade se call we if you land and eba na me number no I said 0554225794 0554225794 your why number I say ya me I say obi be fra fi London no person no ye business bi enne me nyankopon Jehovah Yahweh Jasper no betumi aboa o say na do hohom no attach enti ya was spirit bi osofo be fra be do be kan ton so na obeka no hu say obi okro kan Jesus obeka Jesus na so na your spirit we can believe oh baby sir enti ensem bebre na se ye de holo to nchen a ukọ ba bibiem mi se bia mutimi ko gibosum bi e de besi ho ana kra dan na motim no bia mo asore mpanifo e muti puppet nso ho eno ne beni dia na anka ye be ko no eno the final place na anka se ukọ ana se watumi abegrezi adu high standard e se wawura okoto no ma wie eno mu na nyame sha ase yi no ma bi kire me amama anko wo sofo ba ko okuma ase ha ono so kire me se mento akokọ besen ane enwura fufuo na memfeska akanka ho na memfa ankoma imam biara owo nkramosun bi oye imam memfa ankoche ne mi wi afi memra na spirit no wone dem afi enko spirit na nim sofo no so kuma se ya o sofo ketwa o sofo agidi obeti bi so yina nti o kire me sa ma me koye ti me ye wie ya me be ko ho no na nyame hum san be wone me to friend bi sam say na me ma na anya yi na so on twen na me ye dro business bi ntama me nya akwan ti me nya akwan beba ti sa atam na afi ehu bi abebo me ti daye na me so ye de em say na ye ntumi ma so de a ye daye ne be sie na wo say ensem na wo kan na say din bi epiepiem nti obotan ensem kan nya ye no kre ochi anya no kre say 4 years nya me hu sa anu man amanfo ntimi din wo FM so gidigidi say first no and as to bring yourself down to this standard. You see, I'm a cast kuta mi na from inside. O cast be 15 no. Cast ni na from inside, but the guys, edin ambeji ye na no bi anti din ni biem. You see, I'm na. O to cast wan tuaka bi no ambeji ya na sese. No, na ho kire say na afi masuro nyame yi ni wadi che o se ma me nton ho yer. Ye be ba no so de bi. Enti say o call radio so na wan kan ho yer bi ananchin bi hu asem a enipa ne ba den na o de benya sika no. Iti pa to tumi na wo DJ na the Core FM TV JTV every Monday bi anomo interview ma sense be ni na amfa sika ne hye ka kese pa ohini bi na ton ma okuma ase ha anu kwa me yade ma nto anton na aboden ama me ma nton aboden kra na eboro 500 enso ahoche ntimi ko ton no 300 million abra na me register kra it is o hwe sa tumi ya ojeje ni ade nyina ya ukum ni papa yi ya sofo no hunhum kan kra o sa me kokum ni pa de aye ma sori anan dabi obi ha me anu de me ye bi anu de me ye bi se mesua nuro timi ni papa ne bone ti yo wa ahama bi e fra na ahoma chem ayo de membodi no ene so obi na obi twema so am wo kwan me fa so ye de akokọ de sesa nipa ne kra anti se bi obi ba ho se bi onu obi wasase twema so de me ye bebre ko ba so nipa na wu ti so do wa dwini bu a ba bia wo tsana ya wo ya asoro ba kuma se no nipa do be sen na fa on se mo ande be buru be ten de paten de e be buru ya ti se no wotwa wo di ho ya di ho ya papa because me di adifo bi achi e ko yira serious nti si ano de me prayer no se nyame ahini enu me nsa beka nti me nso me di ahobrase e de me ho asi wo se e na me da bia na nyame piepia me se I have to review the secret occult and azan adifo ye me review no adi machi nti eno na nsi a eya adwuma nyame se me nyi aten nyi adifo na Christopher aten mo mani mro mo so aisa ni pe be ko bo sem jam doso nti sa secret societies no ana se bia occult ne sa ne manema no no kre asofo no ewo mu bi bebre first na menyi ni na onso okowura sa system no mu a wankasa no wani ma ho so wa aheni ehu asem bia nti da bia no de wo ya no focus ni na ye kwan be fa so be nya sika atoto cars na so abagidin
nti ma wani na ho nti so obi ye okoto obi ye den you don't mind but nyame yi ni ho adi kire me no afi wo shall review Occultic Society ahodo a asofo wo obi wo kra me dai mehu odayem na ma sha ase apɛ makola ba ko se yenko Facebook yi sofo we mehu nanim hwehwɛ ne picture brɛ me wa hwɛ aba na nyame kire me odayem se ya me hwɛ ring ehye no si ye yisa aka wa na ehye wo mo na wo esum no mu na bi daada o se mfa kola bi nko ba bi ton oil wo yesi ana benya sika no ebre bi duru ye nipa bi twe so nko mo do kɔ sa asofo no kuo bi sa mu ana asofo ye ju omu di no mafa nyansa kwan bi omu wo sumase kuo ye kum nipa ye di bɔne wo sumase ebre bi ba ya wo do ko wura sa kuo no bi ma na unim bi mo sa kuo no bi sa menim bebre a omu wom ena omu introduce me anka ye be ko better no na me chese sacrifice no mo kan ye moja hwegu no e ma me be sure na se wo so di kan kum nipa dada say no de ya du to ntia no hu be se wan ka se wani tu nipa ti ni etwa mane moja agu wo aka moja agu sa de untimi me anka sa accident kwasi a me pesem de me ase ne nya de abetimi ntumi hwe moja di sa o ka se nipa ni bi asofo no bi ye so ye pese do ko sa kuru mi ye ma akwa betima bobo obudini o betumi abo bebre din amadi no hansa mo ba so mprebe sen ba ko mienu miensa ti ye do ko kasa kuru no enye o mo na ba o so wo na consult wo se bi a me pese me nya dom bebre se de wo anyin na ba ya no so se ma kiro tricks no nti wa kiro tricks no ka cho secret wo ho na wa nka so ano nka ho nti wo de na fo achase bi secret no so ene mo asofo be for kra on bi esa secret no be bia de obey bia sacrifice ewom aye nipa sacrifice na ma so yeah anje ka sisi afadi ba ko wom a obetimi se sofo wei and the catcher me say me nkoye se me nko ha o metumi abo ebi din sisi a ujidi papa yo wabusuafo sabre ye nua osofo obotan na ye ne no ehwetwe eye enkomo na ensem a oburugu ho na nya asem ketwa na ebre no yetia yen na me se yebeto aso na emse brepam na ebebie ahoma no na ye de atum ya homa no 0322 398174 ti se homa no go screen so ntino ebre no dunia bia homa na oso betimi abam 0322 398174 oba eno betwetwe nkomo na adwumakuo so awaso yasene no time heba mixture se tridi yare pa na o malaria na eku wa bomodin aso obagibi no anom wo yo ba obu nsa enkoyie bomodin na gibi mu titru mu amoye adwuma wo gya ho drivers ahodo mu twika akokwa antenten no so bomodin na utimi enya bi eba shop bi ya obenya bi sa so na yewo time natural capsules eno so de carry fipa be me nom na obayi nom to ahu se wo ba kumase na se wo ko imromu a Abidjan House or na benya do pa atu K&G products eno no ba bia wo benya bi na wato bomodin enti em se yebekọ ahoma no so em se yenua bi aba ahoma no so ye brenyu se rade kusi hello oh we're free so enti bomodin na kwaje time heba any time natural capsules no unya bia usu ebetimi abo apa oba obo nso be sori anopa no opra na se nyuma otokra no ama mani menwo ase na se ni manyina akoso na wo so oba bi tudum chichi se ta boda de enu mame na je sanko yi nti mema no capsules no momodin na munyi bi na bema ba ko ekọ mpaso akon no dinku ni ma na abofo nyina ani age uko dinku wo dia na bo nsam jem na ade ko saso na atenebites eye bites papa tumi se ne heba base ne gom omudi nnua nsini ehonoma ahodo pii ena omode aye ene eye nnua hini ena ye de aye omam ha ba bia na ya to apeti ukokoma sekewo ma me John Brown ha anai portrait about ubenya bi ye nua champion wa homa no so a champion hello Ike hello ahoma yi hame mente champion ka mente nenka
Hello. Yo. Akra, makoto ade kakra ba. Ejo mo na so yase. Na me sa ba nkomo no so biom se. Ebre bi wo ho so a yese mo asofu ye nipa na wasori no mu na mo de mo ye sacrifice. Ntu mo nse ho yese obi mfa bibi mra obi mfa bibi mra. Afi be so na bi asori nipa bi tim ni yawu. Mo amatete san sori ye obo nipa bi asupen. Se asori no ma bo bebre. Ma bo bebre. E na ebi so wu ma mo kojo ma ye pen. Yese mo tan kwa yie. Se obi be wu pass wasori ni fu e ba ho. Ana se fu mo be mo ko bompa yese mo nko. Nyoma bi a ede ye ho hyemu no etua ye wo efunu ko nti masoro bi masoro kwa mo ni funu nkomo se se asoro ba bi ewu nti ye kwa na se me ankasa de na me member bi ntan wu sa but say bi a me member ma me ewu no betumi kwa yiye no ba me nkofunu yesi mo tibi di asoro ma ni bi sacrifice no odifo bi kire me sa de no o kire me se me pe ko ni nipa ne mo me de ko la ni bi Obi abala. Kwa amana so hello. Hello. Abusia kwa ba. Yeah, Jada. Na ka se free. E ka se free Takwa yo ye che wanyumre ewo kama me dwumadie so. Ensem na ni mo kama. Mama hu se e krepa. Na sabi na so ye pasta ni bi ewo obi fun dansa. And they said, so now, Bannon and Yell, and the common Namoso. So there was some more gun, how was so a chabber for another thing this affair. Now, can I a chabber for a chabber before? But the man who could make this affair with a before. Now it's like I said, iron. I don't say any many in Anno. Let's see, people who have the job and chassis. If I mean, come who's they bet you obey our Domo and Sama. Ọmọ ayé de kwa efo so wa ṣe kan nsem and that is the blessing we did not put down so before on ta just so kan ba so ta ni ye na ma and I know from this papa na me say and no so me was street bi na me dey fa de no jo me da se pe me nua ye be ba so ya kwa ma no so hello abusu ma jo eja na wodi ni be bia kasa free ye frame hello gebe me free Kumasi Ashtown yo asema that person no yeti o we patrol program no fix so for but Nyankopon shila o Nyankopon UF or how na amanye ni if I took a time mechanic e party na o ma kwan na to for no entwe no ho efiri e chofo no ma kwan no modi no ye na yenye fana ye kosta so for no timi entwe ho firi because this year no one nya modi no edino we stop we and it abusu anya modi edino ye babo ni nyina ebe ye babo ni nyina ntinya fana mate kedase epi ye go so efa mo calls no oba no betwetwe nkomo e 0322398174 oba no betwetwe nkomo aha Royal TV kama me dwumadie no so ena utie Bravo. Masaba also dim. Say now ye nua office sie no oka. Say so hwe kwan we fa so chi abaefo ne the microphone akogina ne nchen. Ebi kra mutimi ne second one ne panic na so. Aso dem ho. Na ye nua ne busa say e yaduro bi na mo de ye nkofo. E mo ho eye sa na say dey. Brother ni eye creating your can be creating. E pa choto obi aba man hello. Okay. Hello. Abusa ma jo na mani. Hello. Good evening. Madison. Nepacho Samini. Same kasa free. Me kasa free Gasi. Yo Same yetio. Acho me kasa free Gasi. Yo yetio Same kasa. Me depa ne ensema mo din ko mo fa wi. Em se obere na esu kakra. Na em se so for Nyankopon hia no onye ne kase. Wayi na free ati bia nim na ordinaba na sisi onna ne dififi na omo na omo jira na omu te we free na me badi bia we nya bia pa na ye hu no kredit na se ni se we na ben edu na Nyankopon onye so for na otwi ko so Nyankopon so hia wo ti mo man kwan na
pese minimum na ye yan okwan na nkata ndamasi na menyam kase bedase epi ejumadi no e friend no kama me ye de number be to screen so se assembly how and assembly chiro so a o friend na se hu hia se be ba ho ana so be adwuma mu ha wo so wa betra na so wa be ka wo so wasem kama me enche bia number be go screen so that's it. Hello. Oh, antini anyina so. Hey, so for me too. Nkomo no. Enti dia my papa no bi say and your friend bi say creating. We say your nkofo a wo Kumase bu Accra o ma te o mukuo. Nti wo yosofo me the numbers ni na be bro wa sheda from my interview obo hu say o sheda yes o yosofo. O friend say o yosofo na o pe nipa 4 edo o ma ya asore a odo o obeka so be bro so. Oh, mate hukuo. Ebi o Kumase ha. Ebi o Kumase. Ejo so ofen so. E na nkran kaso a o mo ho bebre. Nti wo frɛ bi pen mo mbe actor. Oh, ma frɛ bebre. O mba de na no mo ye. O mba bi tumi dane yarefo a obubu ntumi nsore. Ebi tumi dane ni frɛ ni. Obu ode nkwala ba yemienu be bro. Mo wa kyerɛ o mo ba yie. Nti o kyerɛ o mo ba yie sa no a na fo ana so sɛ wa o ye bayifo o ha bia no. Bra ne yentuma o. Nti obu o ye bayifo ampa. But wo kyerɛ nkwala na ama na bohu nti wo sɛ ehu atɔ so na abɛforo na o ma ye bebre. Nti e creating. Na musa kuta duku kokobi handkerchief kokobi. Oh, ebi na kuta mi. Ebra me ye adwuma de na me wo bi a ye de aye sunsuma de a en de metumi de gu obi so na yare sa aba. En be we de ye me ameta ho na kuta mi. Eno ko bia moto no na se. Wo koto na wo de sa sunsum nyoma na e spray wo de agum. Nti ebu a de capture ni papara keke. Wo de gu no so bo mpa ya wa capture no. O ka so onko fa 10 million 20 million ko ko fa aba. What man say? Hello. Ma ofin ko from kakre. Ma joe. Hello, good evening. Ba jo wani. Don't a pastor of the Tema. Tema yo pastor. What that Roma? Oh, Royal TV. The pastor Shopuna or Catholic video. A friend of Obotai. The pastor me some kind of number na gra. Ono angasa. The number yan fama say what that Roma? The pastor moko of the person in the Catholic Mate. Okay. It makes me afraid the same number of air. I the number be ma. Yeah, we are. I mention the number man on frame. Na also your suffer. The pastor na on frame na den. Me here no ma sorry into na me frame no. Me here no ma sorry pa. Who was already design? Me ma sorry the ICGC. Tabe. How they say so no dia. Some is not tabe. Me a branch pastor. Oh, okay. Mate. Any number. Somehow can manage you but me invite me na me number no. And I come so person can next week can me invite wa ha. Na wo tia no so te ha. Maybe also was so na ka so abuza no. Ne ko bodi na so fu penny din. Me mom dey me should any question because somehow can me no ya again. Engina me person invite no. Jo mate. And you be do come that piece of free. You chat them afo yina. Opani. Papa. Ye nkoso. Obi abaso. Hello. Opani Majwe. Hello. Majwe. Yeah, what that? Na wani? Yeah, papa. Udi. Yeah, papa. Na ka sa free. I'm going to talk about Bobo Johnson. Eva. Bobo Johnson, papa. Yo, takwa yo, yetio. Takwa. Yetio. Is that for nothing? So that we are more can. So it's a mobile unit. One for a region to region, town to town, go the more the rule. Lay you know, yeah, you say, a flame of fire, the catastrophe Johnson. Sure. You won't put you more than catastrophe. Another the you knew the economy in the past. You put in Claudia. We are the your sponsor. Mr. Medasi, you chat a for you now. I am fine with chat for cry. Hello. Open your mouth. Hello. Yes, my money. Yeah, me prefer gendry.
Your friend say. Your friend here for me free in the Kratchy. Kratchy yo. What are Roma? What do you mean so? Come on, Royal TV. You also for the kind of manage your papa. Yet you. Oh, hello. Effort Casa yet you. Yeah, you also for the kind of manage your papa, but let's say for now, no man will find a number known to answer. Okay. If you say as a threat, and the uncle swap program also now uncle see in someone today. But the numbers already been out, you know. Man Buba Asofuni Sudi, Man Buba Asofuni Sudi, and it should be hanging in the meantime. Now, yeah, uncle soon give any, with the Magia, come out free. Medasipi, that was it. That's it. Yent me emfa ofrephobia ebim. Ebisi emfa number n'intudwa, ebisi me emfa number n'intudwa. Obisi ebe threaten the atwam. Mega na asofo obopa. So otwino koye nkunu. Wona man e bi continue. You started Casa Media so abrechire FM bebre interview here. And to threaten the babet ye nsuro say ye de nwasi wa manyanko. It's ye beto asofo. So for say ya no em say media the major prophet Kumchacha. Oni bibi ene TV bebre aba, social media bebre ena aba. Na me prophet Kumchacha de be no one more amehwe. Say too much GH. Say too much GH no. Bomoden ne hwe. Na wo hwe a wo benya ne mapa e wo ho. Sisan wo YouTube no baby a won nam bia pie free ho. Won say ne ko bi kura asese ne din. Won say friend tilapia. Watchman asese ne din, friend security officer. Fitani asese ne din. And your friend say mechanic. Zana prophet Kumchacha ma sesa me YouTube no. Baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Shit. Na prophet Kumchacha me so me hwe.